Салам достор, сіздер мен Майнкрафт ойнауды баштадым. Эми гана Майнкрафт ойнадым. Көптөн бери Майнкрафт ойнойлекмин. Майнкрафт жөнүндө видеома кош келдиңиздер. Анда эмесе биз видеону баштайлы. Подпискалыктан таштап коюңуздар. Так, биз видеону баштайбыз. Кошуна оройнчу. Бул акчаны алган эсен мен кошунасы болом бул жерден. Так, кошуна. Kim bu? Бул мен. Qanday qo'shnar? Жакшы. Жаңы эле уктадым. Ne biznes болууда? Магазинин куруп бүттүңбү? Сандыктар даяр. Эми майда чүдөлөрдү коюш керек ага. Базанда Мен монстр нивам калтырып кеттим милицияханада. Мен түрмөй амаштың ба? Түрмө ачылды. Так, мен бизнес деген бул жерде болуп жатат. Компьютерди алып кетишиптир. Башка компьютерлерди алып келишет экен. Бул жерде азыр иш жабып экен бул жерде. Так, түрмөкана нар жакта азыр. Азыр үстүңкүгө да зарап коюн, бу жакта мен сатып алдым эле ом. Так, достum, нивамды кетип койдум эле. Эй, Буну айтыш керек мен сага. Кимдер алып кетти буну? Жо, башка компьютер алып келет экен. Бузугураак компьютерлерди алып койгон болчу. Анда бияка иштеп Жакында ачылат. Так, мен отун кыйып дегенде, доска таап келели. Отун таап дегенде кылып келенчи. Отун кыйып келем. О, алыстар жакта. Бас. Эй, досум, бүгүн эс алууга чыкпайлыбы? Абдан жакшы. Балык тутуп дегенде. Сен кайсы машинаң айдап барасың? Мен монстр машина менен. Мен азыр отун кыйган Мен жактамын. машинам бузулуп калды, сеники менен бара турайлы. Милицияханада кара монстр машина турат. Ошо менен деле бара бер. Жок, келемисиң машина менен. Болуптур. Деревня. Бирок тапор барбы? Азыр топор жасайм. Мен топор сатып алышым керек. Магазинге топор сатып алайын. Билесиңби, мына үйдү бакында 1 миллионго сатып алгам. 1 миллион? Сен адаш болгон жоксуңбу? Биз алтындан колдонуп койдук. Мен буну 450 алтынга алмазга сатып алдым. Мага 1 миллион. Анда мени алдап кеткендер. Билесиң, мен компьютерлордо иштеп, магазинде иштеп, ошого көп акча барам. Кичинекейде Ушундай акча иштеп, жумуш болсо айт. Бул жерде жумуш жакшы эле. Топ каппай жатат. Эмнеге? Досум, бир топор канча сом? Бир топор, бир алмаз экен, бир алмаз. Анда жазып тур, төлөп коем. Мен Жанында майда жок эле. топор. Оны урчут кылган меч. Калкан. Бүгүн балыктар көп келет.
Dostum bunu koya türlerine kayık жасабайлыбы? Onun için bizge daha bir kürek gerek. Negen? Kayıktın emesinde kürek buluş gerek. Bunda kürek men жүргүзүш gerek. Doska gerek. Eko gerek. Bizde böyle var almaz değil. Kürekte. Анда эге balık tutkança narkı bet koyta oysaqtayın otun kıyıp geleyli. Son kesu. Son. Bu yakta mınça uzun daraktar var. Gel dostum zaman uzun da daraktar var iken. Azırsın. Tülük koyun. Evet. Ben şöyle varayım evde. Diyor bardan bulut ettim. O çok cangır. Cangır. Top koymuş. Özüme çay kavgasını verdim. Canımız gitti bu. Son kez balıklar korkken bol ettik balık jaka barıp örtgöleyli. Ağzımı diri var. Hatta men kayık jasap çayın. Çok kayık geremez. Bas para vereyli ki. Çoğun kölge kayık menen baram men. Kayık menen baraylandan. Hayılda jakında çoğun bolup barat. İçinden kursan açat. Mostlular da var. Giyinip al. Ben bilesim var. Bir stoktan kayık jasayın. Kürek jasayın. Depo girip biz kürek jasaş için bunu alışımız gerek. Dostum, olmazın dele bolu erebi. Oo. Anda men jasap başladım. Biz ne oldu? Abi buna kayık. Buluşunda hiç saat durmayı. Men de hazır jasap бүтөйүн деп kaldım. Ben kayık jasap büttüm. Dostum derden de koyacağım. Ne oldu? Kayık jasap sanam. Bolgonu kürek gerek. Mına Day çıgaç. Neyle bu kürek? kaç? Mına Olmaz getir. Kürek. Dostum kayıkın değer. Az vereyim. Na kürüğünde kayıtı var. Almazın kürüğüne tekrar sola koyduk yani. Özün var. aldım. Bunu giyindirim var. Ben sana mutlu. Hazır dostum. Kaçıyor. Sen çıkıp maşından doldurup dur. En maşından onu alacak da olacak. Sakın et olacak. Zombiler çıkar. Zombiler çıkıyor. Biz alttan geç geliyoruz. O da. Yok men daha oldum. Kapasının yanına oturup